ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Saygılı ve hürmetli cemaat, evvela tekrar hepinizden Allah'ın selamı olan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatullah'larının selamlayıp bu mübarek Ramazan ayında Allah-u Teala tutkan orazalarınızla, yapkan dualarınızla, yapkan iftarlarınızla dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Bu mübarek cuma gününde